Perezida Putin yohereje ubutumwa bukomeye igihugu cya Iran. Ni mu gihe Iran yanze ibiganiro na Amerika iteguza intambara ikomeye. Trump akavuga ko ibitero kuri Iran bigomba gukomeza ndetse ko n'abandi banyamerika bashobora gupfa. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yohereje ubutumwa bw'akababaro mugenzi we wa Iran Masoud Pezeshkian nyuma y'itangazwa ry'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Repubulika ya Islam ariyo ya Iran Ayatollah Ali Khamenei wishwe n'ibitero bya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Presidansi y'Uburusiya, Putin yatangaje ko yakira ayo makuru n'agahinda kenshi, ashimangira ko urupfu rwa Khamenei ari igihombo gikomeye ku gihugu cya Iran ndetse no ku mibanire mpuzamahanga. Perezida w'Uburusiya yavuze ko kwicwa kwa Khamenei ari igikorwa kinyuranyije n'amahame y'ubumuntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Yihanganishije Perezida Pezeshkian, umuryango wa nyakwigendera ndetse n'abaturage ba Iran muri rusange. Yongeyeho ko Ayatollah Khamenei azahora yibukwa nk'umuyobozi wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ubufatanye hagati ya Iran ndetse n'Uburusiya, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ubucuruzi n'ububanyi n'amahanga. Mu myaka yashize Iran n'Uburusiya byakomeje kugaragaza ubufatanye bukomeye mu bya politiki ndetse n'ubwirinzi, aho ibihugu byombi byagiye bifatanya mu bibazo by'akarere k'uburasirazuba bwo hagati no mu zindi gahunda mpuzamahanga. Urupfu rwa Khamenei rwatumye ibihugu byinshi ku isi bigaragaza impungenge ku hazaza h'umutekano w'akarere ndetse n'ingaruka zishobora kuvuka ku rwego rwa diplomasi. Nyuma y'itangazwa ry'uru rupfu, abayobozi ba Iran batangaje ibihe by'icyunamo mu gihe hakomeje ibiganiro ku cyerekezo cy'ubuyobozi bw'ikirenga bw'igihugu. Abasesenguzi ba politiki mpuzamahanga bavuga ko uru rupfu rushobora kugira ingaruka zikomeye ku miterere ya politiki ya Iran ndetse no ku mubano mpuzamahanga w'ibihugu bitandukanye ku isi. Leta ya Iran yatangaje ko idashaka kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko imirwano yatangiye kuwa 28 Werurwe 2026 ikaba ikomeje gufata indi ntera. Ubuyobozi bwa Iran bwavuze ko buzakomeza kwisubiza ku bitero byagabwe ku gihugu cyabwo, banavuga ko iyi ntambara ishobora guteza igihombo gikomeye cyane cyane ku basirikare ba Amerika. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru mpuzamahanga arimo Reuters agaragaza ko impande zombi zikomeje kurasana ubutiza. Iran iri kugaba ibitero ku birindiro bya Amerika biri mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, birimo Qatar, Kuwait ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi byatumye impungenge ziyongera ko iyi ntambara ishobora kumara igihe kirekire kandi igahungabanya umutekano w'akarere kose. Ku ruhande rwa Iran hatangajwe ko ibitero bya Amerika bifatanyije na Israel byahitanye abantu benshi. Iran ivuga ko abarenga 200 bamaze gupfa n'abarenga 700 bakomeretse. Mu bindi bihugu byibasiwe n'iyi mirwano naho havuzwe abantu bapfuye ndetse n'abakomerekejwe. Muri Israel naho hari abantu bishwe abandi barakomereka. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje mu butumwa bw'amashusho yanyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social ko igikorwa cyo kugaba ibitero kuri Iran cyari kigamije kurinda umutekano wa Amerika. Yavuze ko ubutegetsi bwa Iran bushinzwe gutunga intwaro zifite ubushobozi bwo kurasa kure cyane ndetse n'intwaro kirimbuzi. Ibi bintu yabonye nk'ikibazo gikomeye ku mutekano wa Amerika. Yanatangaje ko yishimiye ibitero byahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hamwe n'abandi bayobozi bakuru. Iran yakomeje guhakana ibyishinjwa byo gutunga intwaro kirimbuzi, yavuga ko ibyo birego ari urwitwazo rwo kwigabaho ibitero. Umunyamabanga w'inama nkuru y'umutekano ya Iran Ali Larijani yatangaje ko igihugu cye kibabajwe n'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga, ariko asezeranya ko kizakomeza guhangana n'abanzi bacyo ndetse kandi kugeza igihe bizashira bagasaba imbabazi. Muri rusange umwuka ukomeje kuba mubi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no ku rwego mpuzamahanga. Ibihugu byinshi bikomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze, mu gihe hari n'abashakishiriza ku mpande zombi guhagarika imirwano ndetse no gushaka inzira y'amahoro mbere y'uko ibintu birushaho gufata indi ntera. Nuko Trump ati ibitero kuri Iran bigomba gukomeza ndetse n'abandi banyamerika bashobora gupfa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ibitero kuri Iran bitagomba guhagarara ndetse n'abandi banyamerika bashobora gupfa. Kuva kwa gatandatu aribwo Amerika na Israel batangiye kugaba ibitero kuri Iran ngo bayiziza gukora ibisasu kirimbuzi byateza ibibazo kuri bo mu gihe nta gikozwe. Nyuma y'ibyo Iran nayo yatangiye kwirwanaho, nayo ikaba irimo irarasa misile muri Israel ndetse ikanarasa mu nyungu za Amerika ziri mu bihugu byegeranye nayo nka Qatar, Arabia Saudite no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Drone ya Iran ifite agaciro k'ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika. Twitse ububiko bw'intwaro za Amerika bufite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Usibye ibi kandi Iran yarashe misile enye ku bwato bw'intambara bwa Amerika. Kuri ubu Donald Trump yavuze ko ibitero kuri Iran bizakomeza kugeza igihe intego zabo zose zizaba zagezweho. Yavuze ko hari abandi banyamerika bashobora gupfa cyangwa se bagakomereka nyuma y'uko ubutegetsi bukuru bwa Amerika
bwemeye ko abasirikare 3 ba Amerika bishwe n'abandi bantu 5 bakomotse mu bitero bikomeye bya Iran. Trump yavuze ko ibi bitero bishobora kumara ibyumweru. Kuri uyu wa mbere, Israel yatangiye kugaba ibitero mu murwa mukuru Beirut wa Liban ko byahise gusubiza ku bitero bya Hezbollah nyuma y'uko uyu mutwe w'inyeshyamba urashe ibisasu bya rocket muri Israel. Trump yavuze ko ibitero kuri Iran bigomba gukomeza ndetse n'abandi banyamerika bashobora gupfa. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iki kiganiro. Dore mu kiganiro cy'ubutaha, Imana ibarinde.